عمران خان گشتہ کے محلوک پیٹرول گرانی نہادہ بہا زورگا تیار بیت پیٹرول نہادہ گیش کنک کپن اگا پیٹرول نہادہ گیشی کنک مبیت میں خسارہ گیش با وامانی ادا کنگے وسط تیل نہادہ گیش کنک اللمیے بندش جت کے گل ٹی ایل پی اے بندیگے کارندہانی یلا دے گے رد برجا اشتاد دو دیگا بندیگ چا اڈیالہ جیل راول پنڈیا رہا بنشونے ردا سیاست سیو 4 کارندہ اڈیالہ جیل بندیگا ٹی ایل پی اے پنجا بندی گوستگی روچا یلا دیا گوتگ پنجاب سر وزیر عثمان بزدارہ گوتہی کارانی بنجائی وزیر شیخ رشید گندونند سیاسی جاورا امن و ایمنی اور دیگا بن گپانی سر گپتران عثمان بزدارہ گشتہ کے معاملہ ہانی گوما گپتران ٹہینک تحریک انصاف سوب مندی ہیں بلوچستان سر وزیر عبدالقدوس بزنجو گشتہ کے بلوچستان جیڑا گیشو گیوار کنے صوبہ و محلوک گہتری واسطہ ہمکوڑی گام گیج زورک بیت ما گپ نکنی کار کنے درستی سٹیک ہولڈران گو ہواریا کار کنے بلوچستان سر وزیر عبدالقدوس بزنجو اور کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نیامہ گندونند صوبہ امن و ایمنی سیکیورٹی حوار ادیگا معاملہ ہانی سر گپتران لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بلوچستان سر وزیر مراد پاتا تھا آزاد کشمیر دمک پلندری منجاری نزدیک مسافر کوچ جاہلے کونڈیا کا پگے ویلا 23 مردم بیران 9 ٹپی پولیس ریدا کوچ سی گیش مسافر سوار بتگا ٹپی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالہ برگ بتگا پیسرے کے صدر آصف علی زرداری دومی نیب ترمیمی آرڈیننس سے بنیاد سرا پارک لین میگا منی لانڈرنگ اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس اسلام آباد احتساب آمد گیسا بری درخواست آصف علی زرداری نیمگا نیب ترمیمی آرڈیننس ریلیف دس بندی آمد گیسا درخواست سرا نیب نوٹس داتگ اور 18 نومبر دا پسا لوٹے تک منصوبہ بندی بنجائی وزیر اسد عمر گشتگ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ تیار کنک بتگ چر ایشیا پت یوگی واقع اختیار میٹروپولیٹن کارپوریشن دستاوا سی ڈی اے ریگولیٹ بیت اور گوست بن شہر اسلام آباد آباد کنگے واسطہ سی ڈی اے محکمہ واقع اختیار دیگ بتگ مزن وزیر حاسی کمکار فروخ حبیب گشتگ کے نون لیگ دروگ اور بہتام جنگی سیاست کنگئی اے انچی اینارو لوٹن کے چریشیا آہانی کیس حلاس ببا عالمی منڈیا پیٹرولیم مصنوعات نہادہ 100% گیشی بتگ مزن وزیر وطی راج ہموکوڑی جاورالن بابتا سرپد دے گے روایت برجاہ داشتگ انٹر بینک امریکی ڈالر نہادہ کمی رجحان برجا ڈالر 100 افتاد کلدار جہال $1.79 کمی پد 169 کلدار 5 سر یک ہفتے کے ڈالر نہادہ 5 کلدار اور 50 پیسے چا گیش کمی بتگ